الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير. ربي يسر ولا تعسر فتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميادو فاديس FC के फरातुं कुरियम मिगेंदा वीकेंड खास टॉपिक की ದಿರಿಯುಳುಮುಗೆ ಗೊಂಜಿ ಹುಂತಕುಂ ಅರಾಗತುಮ ಅಮಿಲೆ ನಫ್ಸು ತರಗ್ಗಿ ಕುರುಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ನಜರಕುಂ ehen gotaka bunakamuga wanama in Islamic perspective on developing ourselves to overcome the challenges of life. Mi topicuga aharmenna ekuga miyadu mi bæveri vedini mi topica insaf ku devumattaka hushala devwani director of auditor general of you director kamugawa Adam Nasir sir. Adam Nasir sir ki tawlimi daira gaves miharu ves by university taguga kiyawa devamunda befule adi hama miya ekuga waragina rarhuge teacher unnave singilavwane adi principal unnave singilavwane by school tawge principal kamves korwa fawa befule emma algondu mi fursatuga mifada algon mendin dawatu qabul korawwa so mi fursatuga algon menna mi mawluga wahakati kumattaga wadagen devviti hama warapoda shukuru veriwan algonga wahaka madi kurakan netimu so yang hawal kollam so adana so Thank you ngata hanun. Assalamu alaikum. Uriya be for naves mirege me session na marhaba ngata. Alun me mire de metaarafu ga vidale wata wahaka dakkam bolani dirulu muga dimawa gonjan to haraga muga alun me gamele nafsu taragge kuruma be goto. Islam din ga Islam me nazar ko nale alwal. Alun session muga to kudu wahaka kiyaw dena. Alun ga adu saaf ko nge weta uriya be for naves. Mi wahake kimi Google ge miharaka CEO next ba wahake me ena budagutum vejja eddu kena restaurant ega kommaseche kaamege because in the menani uduhe koreppe de mi korafi uduhi fast me jassani ang gujjege gaga en tibe phone nge weda no ang gujjege gaga koreppe jassa ka kenakam waan to gujja mi telegam fa hare da gati ma korafi uduhe jassani kaaregen ehen gujjege gaga mi kujja adi kuri kujja avre ma bara roegam fa hare da gam telegati ma ekudinge himayatuga ekudinge salamataka duwalaf mai restaurant go waiter as ena ekudinna carrier uttun wagotuga kurafi as uduhegen jessi waiter gag ena mes waiter haleke bes nudawa heggot kasno bes tele kurafige behavior observe kollafa mi kurafige narawage fa naga kodo don gera mellari tawon suwal kimi emme koreppe tim mihun mara tafatu wataka me amal kurta fenega mediya hema me mihun ge tafatu behavior zimmawan jehene korafi to suwalaki adi mi hadisa na salman fenega mediya echaki midiya manzulun mama ibraten haslu qur'an danna jehene kame dimawomo ekamak ga alun men me behave kora be me depend wani alun men ga amilla capacity puri member ga macha shekama ka deal kurumuga ama mi astuga amilla nafsu taraggi kurumuge wa kasmu keven komen kurafi ga masalen no bi dimawi kurafi kurafi ha me kurafe kam timmi hun ha tafat ko me behave kuri timmi hun tafat kame dimawi me dimawa kamaka guram boda ekame ge impact me binawane mi haki kiha warege mi hetto kiha koldana kiha gaabel me hetto ha almenge amille nafsu gaabel kan eturu kurun astu ege muhimuka harsa salmana be hingin dekanna hamya ko amun faha kuran khandumati ga almen ule iruga mi annaralu men raaluga anne raalegga ane impact mi binawan almen tibi konkala be selleggato misaka raft egga tibi kama baanama ara kudukudu raalakum swara bodu dolu men allane ekamu kama eraalu gos doonyagge enna miheka dooniga raalu joma kunna eha bodu dolu men naalane boat egge enna miheka kama eraalu jahafiya everis dolu men naalane hema miga asdo raaluge size kommogota kan hottas mege me impact me binawane ahara men ara tibi besellegge bodu kama biya kama gamacha ema mi almen faha kolen jehno kutaki
almen amel nafs taragge kurumuga sabun almen mihen anna gonjehun taka kankama kurumak demu almen gabil kan iturwe rangalan ekankama kurumak dedan ennames craft එක ගෙනස් දෝන් එක ගෙනස් බෝට් එක ගෙනස් රාහල වන්නාන තූෆාන්තක බද්දල වාන මුසීබතක් කුරුමත් වාන බුදුන්තන් අන්නාන මේ දිරියුළුමගේ කංක හිඟාගේ එම අල්මෙන් අනේ මේ ෆාහ කොලෙන් ජන කුතාකි දිරියුළුමකි අස්ලුග දීනි නසරකුම් බලාහකම බානම කොම ගොතක් ගවස් ඉම්තිහාන අල්මෙන් මේ දුනියගේ හයාතකි මේ ඉම්තිහාන ගෝචක අල්මෙන් මේ කියන්නේ දැන් ඒරුගේ කුරීග මිහුන්ස් මිහාරක මිහුන් සම්පුරිහා සමාන ගෝන් පුරිහා මන්න බස් ගොන්ජෙවුන් තක උඬගෝතක තොරාතක් කුරුමතිය මුසීබතක මෙදවරවාන මෙකන් අල්මෙන් ගේ එම්බොඩ හරියතකි hirudu guruwanuga bagara suratuga dusti saadawanaatuga alla wahi korahmeni yuge ummata imtihanu koravana gotuga wahaka wahi koravani emihunna musibata jahunade bodukamun emihun gudagen die kiya mimarakata mun gudagen die rasula ekalek fana imabe bekalonna bes mayus wegen bunebe hisaba allah ge nasuru annane kon erakon e darajen emihun imtihanu koravana hama mi diriwulumuga huriha mannas korimatu waka deka omege ufare habare gut karon faha kolum benawani sluga taklif jehe famenne almenge amila kabil kamunga membara ebbes mehka nufule waraka allah ta taklif jasawa kama qur'an isban e swali ke almen ufule memba ki kobato mi alon to mikah rega ahali wal alon moden kolmunga wahaka dakkambe am ufule me ki hawarto aruga faha kollan jehe emme muhammu ta haki tibe fulum mi kuriga me zulab wadaga fa horjam fa korwana zuluga onna emme bodu emme biya emme baarugada janawara ad neel meka neelagari etemke e elephant cage kaare daaruga e khoshiga monna e bodu en assale fa minne wara kuda kuda waran hinaru me cheno kolaka suwalaki e taage e ewaruga cheno kolaga hayyaro fa onna jehum mi etuge capacity to විස්නාල මෙන් යන කන්නගේ ඒ එතුම් අම කුඩ කුඩ වාග්ගෙලා හය බාරක් ගන්නනේ කොන් ඒ චේන කොළ කණ්ඩාලාකන් එතකන් එබ්බස් කමන්නු එකම ඒ චේන කොළුග හයියරව කියවබකින් එම්මේ ඕන්නම් මෙ ජෙහෙ ජහු මෙහම මිහාත් ගොල්මන් ආහාරන් ජේ සුවාලෙන් මේ එයි එතුක කැපැසිටි તો हम යගින සල්මන්නගේ එයි එතුක කැපැසිටි යනුම් කන එත කියවර මා බාරක දෙච්චක එම එගොතන් හම එකම එත වෙෆමිය තන්තර දේ ෆතිබේ මීහුම සල්මන් තරේග වරක් කෙනවාන සල්මන්ගේ මේ එතන් අසු එදුව දිමාවක කි එම ෆොර්තම sula gena aduhoga ete salama ba mara mase kurane edu warabbar laki wes jahana ekam edu assafo e chenu kadano dawmu sawu e condition wegen mediye de timanne ekam ekam en waade eha sawun eti gabu me kuri den e che kadano de wen chena ko to gam sikundige tasawwur wadlogen diyumuga sawun hayyaru onna me jane kam egotan alman nobes alman ge upbringing ga nuni alman ge dirumuga dimay bay kankamuga sawun nikahala condition tan almen navs be faunnan em almen capacity ge wahaka dakkam be jana astuga em begen almen mirege mi session ge irad korwa bayal dena mi dirulum ge dimawa gonjan takun araga tum almen na peenu korwane konkala strategies taketto hadi almen na peenu kurane amali gotum kiyenetto den miwaha kasu dakkam me jona sabaki almen na hamekeni dirun devwafa dirulum ge gochek gotuga medirun devi faratun hame ken ekam egotan nimma fa dukalle we keno e faratun almen nan e boy mi fad haaltuga amal qur'ane kehenatto irshadis devwa den hame ya komme gotaka kanta dimawe namas aharmen rangala kanta kurum vm rangalaka amal kurum mi hagigatuga hayatuga margasad ekam bayan korwa allo hanga fenane eman allo diruhuruma marun levvi kalemen gataren em rangala kankurane kakuto bello mattake ema rangala kan kurum mi hagigatuga almen kuran mi jehe kamaki den suwalege kihinto rangala kan kurane ema mire irad kor almen baadena ifada halta almen beenon korwane maagando thin strategy ek gahaka hamaya ko ane me alun mi feshuma kuren beenon me alugondu danna beenon me alugondu ga amella ideas ta kanno mi hama almenge very fresh kala hazartum paawala bafre bay chi isa kolam mol em feshuma kuran ha bondalam beenon den mi alun mi fursa debbi kamattaka ama beenon ha me kan insam kor farata pareng hodas de kama ko shukur danna haso ko hanu me kama ko rewa mase kan fa ko la ha alun umid kura me session ki me baarwa hore ha farata ka sam para faada hore rangalu daaren experience එක වෙගෙන් දානකම දැන් අලුන් session raw ෆෙන්ගොතුන් වෙච්චාම අලුන්ට හේන තිබේ ෆෝන් එක උසාවිය ෆෙන්නානේ වන්නව session එක ගොස session නෙමුනේම
30 minutes question and answer na gota kanne alon ditanga ne format ko ko badal ko la alon mi ganda ne ki session ne gota kanno viewer ko bala ne discussion ne gota genda yato enos mi content khawa kuru matta kalon ne hori half fahar content mi discussion ne gota tibe fonna mi conversation ga bare wan fursat mo dedan enos alon rangal mi conversation kuriya da eruga tibe fulunga hiyale ngojje kama banama adi shore ngojje kama banama alon fursat tena am ekadiga me fissa korum gendo ema working question na session ne ane mi session ni mafa ba hama session tereng tibe ko me discussion ga bare won me ante tom mi kan en mara kore en kama kis kama egota kore ganda anenga tam bakin session me suala jawab ni na hama session ga tere tibe fo na fursat libere fanen ba ha ko dakka ami den alu session fesum kore hama tanna wala beno alu mirem dakkam mole wa ha kage ko dakkara wonta dem beno ngedo asu mirem dakkam mole wa ha kage dakkane wa ha ki alu me alu ki hanun faha ko ta kera den mo da ra ko le ma hasi ko alon specialize no bani bada leadership ko da adi mi insane wasira taraki kuruma ten ane em alon mi kamugo mi tamre ta din mo wol mo tere galon mi tangari alon na amugo te gami har mi fenna leadership hori ha program ta ka fotta ka visnal masingan magadu go te hataru daira kammi mi hon tamre ko focus ko ref men ekachaka men ni thima das ko de ha mi self awareness hamayako muamalat kurum communication then influence kurum ehme honna nufuz forwa gulum bade kurum gottaka adi learning agility kiyato ogene dasko puriya dan nangadoga mi daayrataka leadership program toga ali alwale fanne then mi aslo ege zaatuga ghost etchennom ham waraf fori hama agiyatu bonne am thane hinga leader gotu kaamyab me to mataka me daayrataka ham fudena enmas alan faha kolen benuma chiki almen diriulumuga kuriyara dambolani kon kame hasil kuranto mehme danne sabaki kaamiyab ei almen beenum wachkama hodam bole etikama baanama pahoga taariyoga duniyaga dun emme kaamiyab ekaka baane steve job te pahoga ceo kuriga ekam ena maruga tammacha hame ngama ma maruga tammati wangero gena munafa wakkama mewani timanna mitago onruga timanna emme kuriga timanna eha fahulori kama ekko me balagen award taka ibunu musande kama ehemmengu farat libunu pastaka michige muhimukan gelli hingecche adu maruga kurumatiga ene duniyaga ene mfura fahorwari kaamyab tahaki agegatu ge ha muhimecheka begenne nudia e marun me mitangarani alun men leadership pro taskura arosade me nafs targe kura aros rangale alun menge me de duniyaga baajore kama focus korega gotu kurekeno e walund leadership model me tayyar kori kird guruwanuga emme ginay bar defa watin rasul bekadonga hayak polo dirasa kobbe egotun salam le nuga faana musa ga faana adi ibrahim ga faana ga hayak polo ga macce bina ko alon tayyar kori leadership model e giteren alon mireti be fon hissa kol den bolene hameken salam le musa ga faana ga hayak polo alon men diben hori kon filawta ketto de anime me danna man sesa ka men mi kirtu guruwana bisna lenge ella way korwa fe be fulung ta ba ka guruwana ga bar de ngasa ngara bay korwa fe lagad kana fi qasasihim ibratul liulil albab e be fulung ga wa ka ta ga be fulung ga sigaratu ga bisna ba ka ibrat ke ba kan ka shawal arun duwa ki mere arun men mi dakka ba ka ga tere bes mi be mi ras no musa ga fa nga haya fulung fa de ibrat ka arun nak dibe gan diyo ade arun na ke sa fa da kurun ngata den musa ga faana wahaka dakkar kiwato musa ga faana wahaka miri alon dakkam me chehoni alon me wahaka dakkane dirulum ga dima gonje hon taka ondagu taka musiba taka turata ga wahaka egen ara gannane kihenatto ema mi musiba taka turata ka gonje hon taka wahaka dakkar alon to musa alayhis salam ki emme rangalu en namona alon na fennane sabaka wani ekkamaka musa ga faana ki kirtu burwana ga emme ginen bar defawa pefla ekelefanon ge waha kurwana ge ha ginen aso otum ge warak ginen hikuma tek ngore egetere alun manna e gulun alun manna musa fanon haya pula getere ga me liben filar ta warak gina den hamaya ko ekelefanon ge dak mi dima gonjem to ge waha ge dakka kam wana faha ko je em mo kamaki ekelefanon wada genne raskale ge waha ge dakka kam wana emme boda e raske fana adi firawno gata hamaya ko bayge waha ge dakka kam wana emme bohare guru bani israel baga mehungo wahakam dannan ad bani israel ngo bohar kam hore ke mehun moda famenani musa fan danna fan allah taala hamaludum fenni jamu danan iman wana e wara bohar bay bani israel baga mun ke hamaya ko
ෆිරෝන බුනේ තිමන්නේ කිය කලෙමගේ මතවරි ඉලාහක එහෙම එහාස් බොල්ලාම් ගේ ෆිරෝනකි එහෙම මිහා උඳගු දෙ ගෲපක මේ ඩීල් කරවන් ජහොනේ මුසා අලයිහිස් සලාම් එහෙම අලුමෙන් tough situation nunia undagu halataga wahaka dakkakam banama alunta ekalefana waram wakin undagu halaten hasako leadership da wahaka dakkakam banama ekalefana waram wakin undagu halate jono ehen insana kam maduwan dehama awara rangalu fidalata kam banna mosak panan haya pulon me dati undagu halata hoga alunmage nastarage kurmo alunmana libigen ebade den migutu malu mosak panan haya pulon me balalane maganu gotega thim kamaka ekkamaki kamet jehunema ekalefana ekama kurumut lebbi kihenatto respond kurebe hamaya ko kihenatto ekalefana ugane wadagen amile nafsu targe kurebe ota reflection ami de hamaya ko ekalefana zaati hakata saka hashikologe hakata me kihenatto aroko taza ko behtevi utal kenyam revival me ka hamekani dan me jismani hakata ge waha kenno nafsani adi ruhani hakata kihenatto aroko taza ko behtevi emmerangana ekalefana function kuromata ya mire me balalani me magando thin daira kankama kurumata gota ogena daskurana gota adi miha dule kammatiga jismani gotunda nafsani gotunda adi ruhani gotum kihenatto dole kammati demi hunnane alunde to mihaku rangala function kurumata emme muhim thin daira namegotum pasharuga me em fartama kamaka kankama kurumati muga wahaka dekkuma kurega bayanje muhim nokutaki Musa ke fana Allah Taala Taurat te mufaga bahi korbane Musa ke fana timang kai fana timang ilah kale fana midebbi mi risaat ke sawun kale fana timang Allah yar kora bafi එහෙම මෙහුඟ මච්චන් එහෙම මේ දෙවොනච්ච ගහ හිපවාශ අදි ශුකුරු වෙරවා මෙහුඟ තරම් වඩා ගන්නවා ආශය එහෙම මූසාගේ ෆානම් මෙයා අමරෆුල් ශුකුරු වෙරවා මෙහුඟ තරම් වඩා ගන්නවා ආශය එබුනේ අමරෆුල් ෆොර්තම කමකා කුරුමතුම කුරේවම පාහකොල් ජකව මේ ශුකුරු වෙරි වොම් මේ අස්ත ඉන්සානෙක්ගේ හයාතුගේ අනේ බොන්නාම මෑගඩ එම්ම මුහිම්මු අස්බා මේ මෙහෙම දන්නේ සාවක වණි ශුකුරු රුමකි වර මදුන් මිහක නුනියා නුපුරේ වර උඳගු කම මේ අල්ම අඩෝහා වාහකෙන් ඒ almenge hadifa amurga faange edduega misketu getnodiko miyako mi dua korade ewalanawani hadda abudu kalaska koy timanna ibailaga alungatere madu mihunga tere labbande den umar faan heppulan ara wadaatne mina mikiyani kiketo balana mehen heppulan ara wadanfa ena namadu kon nemenda madu korobafa homme ahani kiketi dua kuri kiketi buni boga maaneki den ebekala ku denne kammani kalefa nengoda anugannawa toy allo galongotere madu mi honne shukuru ane matimanne wedannawani emi hongetere nabbashi tama shukuru romake hagigatuga almenna kitema rangalu kamekam gabu korona kuran ha fasiya kaman ade undu bues kame me එනමස් මිකන් අද උඳුකු වා එමකට සාවකම්මන් තිබා හුරි හරු ගොඩ අන්නවානේ ඉබ්ලිස් ලවණ ලැබුණ දුවහුග ඉබ්ලිස් අල්ලාහ් තාලාගේ හදවතට දෙන්නේ වාහකෙන් අපේ ඒ එවාහක මින්නනි ගුරුවානුක බයන් කරවා අලි අල්ලාහ් සූරතුක සතාරවනාතුක ඉබ්ලිස් ලවණ ලැබුම අල්ලාහ් තාලා මදන්නවනේ තමන්නේ බයිදාවක සිතාවක මමවක ඉෂිනානමේ අදි එමිහුන්ගේ kurumutna faatonna kana faratna ba faratun annaname eha endum shukuru rwana mihko wara maduwane ema mi asduga haramanna dugu akameke haram shukuru numattaka shaytanas wara masakata kala koramunde kama shukuru makas fasaya kamano enas alun faaqalen je kamaki musa ge faanum me firaunu e kibayin bani israel salame koraba emihun kandu horasko ane farata devunu wagotuga musa ge faanum jehani bani israel hutuba dewa midebba hutubaage kale faanum midan vidalwa pasfula kambinani qur'anage saada ban surataga habana atuga me timan kale faanago verlas kalange amuru korebe emi honna aamukon anga ayulana kora anhambune publicly declare kora me shukuru rewana matiman allo tiba mona itur kodde bahshune ehma alun suwala kambinani abi at kana bagenani kufrurana allo gazab gada fedegam bakan kashale alun suwala kabani bani israelun shukuru rewango ti kon kametto emihun meun urihadu uluni firawna alwati kamuga emhonge firihandarin mera emhonge la insane tab daawrani atenge ta samale wannu ulbe mihar emihun betibi firawna ke ben salama fa ekam firawna ke ben salama ke mihar betibi saharaga mihar den kurumati gote konkam ekam hon kannege banen bolnya wannan hiya bohiya wahi kame khane goten me ulena goten adi oti keno mihama me adikiram horas kurawunane em egedi game
debbahe kutubagam bidalwani kaliyam allo bahi korege shukuru akama wanam itu kodde bana ama emihun shukuru wani kon kametto emi waran difficult situation එක waran ane mon hopeless situation එක mohona me haram tiben muchon alun men mi ayata visnafakam wan makamas alun men libene embode baratakka duwan faha kolum benumani edu bani israel daga ga mihun shukuru wan je evves kamen wannama miedu alun men shukuru wan je hene ma gina sawutanga bohre kama yaginu bes musa ga fana hem bidalwane mo shukuru wan je hene kantakam otima emihun ehatuga shukuru wan je kama wanama alun men mihori hatuga bara boda be shukuru wan je hene alun men meti be emihun tibe hate kenno de faha kolum janakama ki hagigatu gas komme hate ga meha kam was ene shukuru veri bebene shukuru wan je hene sawwe be allah ga nimata ki miha guna fe kama wanama atadu kurave ha kidan nimata ke kama yako mi fa konje kama ki shukuru roma ki astuga miha ge halata gulun ur kamenno shukuru roma ki ei visnu ge watta faaliye amnanga fa kore wara fagiru mihun wara shukuru re mihun wara bali mihun wara shukuru re mihun hamya ko wara gada mihun wara shukuru nuwa mihun adi wara musani mihun wes eggotaka shukuru re nuwa mihun ema miki atugo engeccha ka timage halata gulun ur kama ka wara modak mi visnu ge watta faaliye on mege koda koda ane me e bahaken hama kiyala dehibe e faraga mi warabodu ilumeri barabodu mahujana kenake dari fulan bisnal den beenum be ekujjaga hore nasibu werekan ehem beena me kurikam ki dari fulu goyagan school ga chutti egga fagirun wole awagada ka danduwarin wole hisabaka gos em honna kon gaane ka haftan hadu ga chutti em hadali me chutti hadalum foge emburi enage rashaddiya magumatiga pappa me haren dari fulu karega dari fulae ale bunu bare dari fulu coachan he daswi mi datoron dari fulu ga hore nasibu werekama emi hunge ha taala balafa kun kamen he daswi bunu me kujja viksnala habane bappa timanna daswe chaki ahara menga hore nikameti kama fagiru kama anukoladun terikame adi emi hunge hore musandi kama koladun terikame mihem bunen bappa kullega sissango sawrane kike tibuni kinenge tihem wane kinenge emi hun ahara menna bor musandi wane bunu me kujja bane bappa timanna men atuga timanna men ka mewa hunne daluga bandu koffe emi hun kane gahum bedegen kama sida taza mewa emi hun he musandi ahara men he musandi ahara men gege hunnani Asia fankaya emihun beenon kurani sida kudrati wae timanna menge go hunnani bagicha eke emihun ge bohutte dandu faguta timanna menge hunnani swimming pool eke emihun ge bohutte korta timanna menge ga dunatan hore keju koffe emihun ge dunatan emihun ge bomati ga udu hilawa kiyaniye aharmenna serve koran tibeni no karunne emihun serve koran emihun ga amila nafsashe em bappa bone behare fagiro fa kuladun terekam bodi aharmenge nune emihun ayi hagigatu gas mi fedegen midiye hama mi kahala manzare kannage emi ko visna gotaka mi kam dehawani eka malmanten asugo shukurweri nuwe emma god e sabaka fa alman fa kore kamki komme mi heka bes shukuru ranjene wara dawar sabaka wasila tanga bohri enna mes alman gina faharan alman ga amile nafso ehem mi hunna kompe akore weti ehem mi hunna ala kiyeti mi harman wara gina fahara shukurweri nuwe endi ma wasabe mi fala adosana kannenge jangaliga eddo sore gawun wara riti kaadake waaka mi kaala ki waram ufalu golunu kaale em waram ufaawirko mi kaal ulemu danekom me kaala me fenoni suwan fenonu duga kaaluge ufaawirkan hitame badalwegen sabaki kaala bre suwan ritima em kaala go suwan karbrani suwan we ti hadha wari dunye ke hama yagine ti warugo ufaawir dunye mi jangaya kunule punima suwan kaala dima baala habrani kaalu ekati hikuri rangala she timanna wes hikuri hama tihenne timanna waram ufaluge ulune ekam timanna gufare kan gellidi timanne gure fenono doge kaalo bonan he wahake gure kiyadi mashafu ya mari dunyake kayala gura dekeran de bahare bunima kaalo udegen gos gura fenono wagotuga kaalo ge talim gos kulo ekono kama bani kaalo bonen hitangarane suwane bune ham warar tedu ahake mi hada hawari rit dunyake mega tafaatu kulatanga bodde ama yagina mevram makin rit dunya nunnane ema mevram makin ufaver dunya gos nunnane mihen itangara kaalo gos gura kareng obrani gure ki ufar dunya ke ke ittihad hawa nasib rangalo dunya ke bunima gura bunani tum fitala khala ay bunanga wa ke timanna sikuri tihanne ha timanna sora mufal ke uluni ekam timanna go ufar ke gallunu do haki timanna samara dunya ferno do he kala bunanga wa ke samara dunya ke di mahari dunya ke khayale samara dunya ke kiram de barhare ufar dunya hodam benam ya bunima kala udhegam medi samara dunya hodam gos udhegam gos mi kala samara dunya ke mufam badal mewani zuleggetere de eru kaalo
dia iros zulugeterega mihunta samara aduni washaki yetiga kama tawrif ko eva ena ai kon selfie naga warakanta kore hama khal waram nanem bulne jamu ketuga defa me duruga emiho samara adunya koram de tawrif ta balanga defa zu bandu kuri wagotuga mihunta diyama ಕಾಳಗೋ ಸಾಮರಾದುನಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾರ ಅವಳನಿ ಸಾಮರಾದುನಿ ಎತಿಮಣ್ಣ ರೀತಿ ಎಲಫ್ಸು ಕಿಯಾ ಆಡುವ ಹಾವಳೆ ಮೆ ಅದಿಕಿರಿ ಅಂದು ತಿಮಾಳಿ ಹಗಿಗತುಗೆ ತಿಯವ್ವರ ಮಕಿನ್ ರೀತಿ ದುನಿಯ ದುನಿಯ ಕನ್ ಹೋಳನೆ ಹಮ ಕೈವರಂ ಬುಡು ನಸೀಬ್ ಹೊರೆ ಕುಸ್ ನೋಳನೆ ಹಮ ವರಂ ಗುಫದ ದೋ ಎತಿ ಉಳನಿ ಬುಣಿಮ ಸಾಮರಾದುನಿ ಕಾಳ ಹದಿಮ ದಾಬಡಿ ಕಾಳು ಎತಿಮಣ್ಣ ರೀತಿಕಂ ತಿಮಣ್ಣ ಲಿಬನಿ ಕೊಂ ಮೊಳು ಕಮೆನ್ ಹಯ್ಯ ತಿಮಣ್ಣ ಮೀನನಿ ಕೊಟ್ಟೆಗ ಬಂದು ಫೆ ತಿಮಣ್ಣ ಬರಾಫಿಮೆ ಮುಳಿ ಮಿ ಜೂಲುಗೆ ತೆರೆಗ ಕಾಳು ನೂಣಿ ಯಾಮು ಕೊಟ್ಟೆಗನೆ dunya nete hem hagigata bunna khale warga bodu nasib waleku timan anudake me hameken minimum kam moti kay ekannashe hema ufa koranyamu ba hakki kaalu don hai hagigatuga kaalam milibune alumanda samakti bonu kaal libe kaalande alumen atugo koy blessing nan alumanda value nokon ehem binhonge atugo horetsa dahivati onone ya compare koron asuga mi alumanda kina faram bidimawa kamaki den shukuri bam beenu kam ban man shukura wanjana hama yagina mas uriha halte glas davar sabata onna eina mas hasako mikala undugure geterega mikala musibate geterega bodu challenge geterega masa gonjo me geterega ifada halte gaharme kinen ha shukura wana mikan nawretu mihindan annaruga emme muhim sualaka wane miharanu metibi waran nikamati hala galaka bonayam dolo harapan genawegen midi bay be folonge am danives kinli ane mane me ane be me ega somo ehin tafatu masata de gulumugo masata ka wazifa ta gello mate eka etan haatega tati haaten ulemun dawo eka mifuda haat government kihena to shukurerwane dewan faha kolam beeno me ane me armen me echakamatu dekhe go para muhim kande ba kommechekes dekolo on hane taso me ema mega musibatu ga harwa me safa koramunda safarin ekko banda fa එහ බෑල්බැනික මීග එබ්බස් කහ මගුසදෙන් එබ්බස් ෆාදායි මීගෙන් එබ්බස් හෙවෙන් ඔන්නානතෝ එහෙම බෑල්කම් බාල්මන්න ඉස්ලාම් නිරුග අබෙන්ගේ මුසීබා ජෙස්සෝම කීමි ෆාෆ්තව කෆාරායක අයතු ගාල්මන්න කොරේෆුන් බය ෆාෆතක අෆූකුරම ගොතුන් ආරමණ යව මුසීබා ජස්සවාකන් අබ ඉගේ නබවීර් ශාතරෙමස් ඒගෙන් හෙක කන්නේ දුහ කේ රසූල්සල්ලාහ් අලිය මිය ගස් දන්නවන තිමන ෆාරෙග්ග ජහුන වාහක gamun dani ko anime ane asu ang ko jaka dema balamu dani ko faaro ko jekin ane ngani yawi ikama golegen hadis ko be kam wani mi e kushu kafara eke ama asu musiba jessawa aba faafatan afu ko ama e wara bodo e faada asu mi faada ga bodu men tasawwur korwani ahartan umedu korami heka wara bodo ga sommedu korwani me ekiyawarage muhim faada ek hame yako alumman libe lanto ta alumman libe gellun ta amugatu ga korwatu wa musibata ki alumman amil atun korwunu kankamu ge natija gotu ga dimawa kanka ehama musiba jehumaki ekan kan islah ko rangalo mal libe wara bodo fursta besme ega handan ko del menge ekan ga ben gruwanu besenge haraman kuri attaga sabunga haraman ekan kan kurmati wakama ekay goto medur korbi amra haggu gama ga rojuwa veto islah veto libon fursta goto kan ngabe denga me ko faha kore tambe by far musiba nga baje he almen every rangalu matir magama ka diumataka nafsu tayyar kurumuga tay gotum kore kame gotu kaves dibablan adosana kannanga daadi fam india ga de wagun wakkan koggen libunu daariye ginakama gatana එක wagun heart attack ga jawna wa ema by far naharmannaki bodati ufaawrekama bodati blexix aslu balagatuma tayyar fatiba bay nom ek hama ekamattaka tayyar umabes eba musiba jasawa miha ga nafsu eba hardana kora badanga fene hame yakon faha ko dambe nombe mi huriha kame getora mi musiba jesso mo so mo ekama awul me ketteri mo so mo Allah taala hazratuga awul men ge daraja mativere gen da diu mi wes me saw bondi be parabod faada ya mi faha ko de bonis kaagana ko burnawo maagana gote galmana musiba ta kon fenna hataru faada den ma faha ko dambe no bay for harabanna feni daana musiba ta gotuga hama para ane hambuna nyamu baajje veri haate bes mehme denne by for harabange fenum gas masala bole ege kudu kudu wahakalu kiya den be efarega fෑවන් උෆද්දා කුම්ෆුන්ජකම් බේනම් වනි ආ මාකටිං එක්ස්ප්ලෝර් කර ආ මාකටිං හොදා වෙනබගේ එළ මිකුරි කමකි එමන්ගේ මාකටිං රෙපෙ ෆොනවනි රෂ ස්ටඩි කොල්දම්බගේ ෆොනිම මීනකු සෙරක ගෙම හොන්ලක් මුඩල ෆෑස CEO කාර්යකම දන්නවනි CEO ඒ තියවරන් වකින් වියානුදා හියාල CEO කස්න කරගෙන ති එක්ගොතකස් දාන් කම්දා මාකටිං නුනේ හැම හෝප්ලස් මාකට් එකේ එම ති අයිඩියා දුකොන් දාශිත තන එක්ගොතකස් දාන් හදානක වන්නේද දැන් CEO එකේ මේ එහා මිහුම් බොනාචි කුල්ලෙක ගබෝල කරා මිහක නොවාති මින හිතංගරාදි අදි ඉතුරු මිහක ෆොන්වා බලාගෙන ජහන
එතන් අර හැමෙන ඉතුරු මියකම ෆොනවනි ෆොනේම මිමිහා ගොස්ස බලා ෆෑසම කරන්නේ CEO e තියවරන් වකින් නගලු මාකටේ අහරමන් දුවහක් වස් මුද වෙන ඒ අනේ මේ තියම ඉතුරුක බිස්නස් එක කමිනු හැම පිහට go for it immediately ඇති වර promising වර රංගලු මාකට් එක මේ මුලින්ම CEO කොල්ලක හාරාවජ දෙමියුම් ෆොනේම එත්තක ගොස දෙමියුම් ආස්ම දෙකේ මුලින් තෆාට දෙවාහකේ එමෙ රංගල බෙලියරු ගම්මි දෙමියුම් නබස් ෆෙරුනි එම් මන්සරේ දෙමියුම් ෆෙරුන මන්සර තෙරෙන් එබස් බෙෆලෝ ගෙස් කොල්ලම් බෑන ෆලොක කොම් මන්සර කම මන ෆෙරුනි දෙමියුම් oke nah me tangola ges kora mutu gore kan eto feruni coaching e boniwa දෙමුණ්ඩ සනුනි ami faawana narati bara igeton taketti berashe mar ekaka me faaha korawone di wara bodu furus taggotuga aneka me faaha korawone ni wara vianoda faale gotuga ehma me demi hunna me sonone tafat ekach ekam maan korawone tafat gotu ekaka me opportunity aneka me bana budanjamu wara bodu dosse mi ahama kalm pah kolum beenum mi kanka sifakurum ga aduma beenum kora basma gos me waram muhim dawaren ada korache almen gammel nafsam mi situation describe koram beenum kora pasta ege warabboda hama asaren awamenna quran misake tibe fulon ala hitan ara benikam the word problem me ke bunema kihenatto sas korebane problem me ke bunema hashiganduge hakaten anne kombadeletto hashiganduge physiology anne kombadeletto ekama kurumas daanto beenum mani ekama filanto beenum mani me problem me ke bunema tasam koroni kihenatto me hakaten ay kombadeletto hama e bas problem badaluga etana challenge ke bunema mihar den anile kon ka badaletto challenge ke bunema mihar ekama kurmat laanto beenum mani nune adisama filanto beenum mani hashigana hibwaro libunito muscles ta kihenata vi hashi ami physiology kon ka changes taketto hage du ga mekene bahu beenum kora bas badalo kollu mombes arabuda ta parti be fona fa ha kore genta ema mi waram muhim kamaan visnara den ham fa kolle jaka me astu ki anami me musiba takun anu men daskuram me jehne kon kameto anu kon kam ki kongata ka tum pada haatuda amal kuram me jehne so mikam bayan koro of me nani fansas have one sorata ka parvis pana ayata tevis pana tu allo he korvani mi mi almad dimawa komme kamen e almad ambele nafsun kama bes no almad environment kama bes mi dimawa kame mi dimawa ni ekame dimawa me kuriga ekame liwi khandel wa fa gotashe adi mi allah fasya kameke ekan egota meduwari kurebun sabuga wahi korwani ekan egota meduwari kurebi hayemangatun gente un echka meduga foodi gendiya luudi gendiya echka meduga maayus no mashadi devun echka meduga fahuru veru no mattake ema waram muhimu de magasudu menane musibata meduwarum gede magasudu ekkama kamene aharam gotun gelli gendiya echka meduga aharam maayus no masha adi libunu echka meduga fahuru veru no ma aslu libunu echka meduga fahuru veru no ta waan jehne shukuru veru waan jehne to e efrat de echka baati ema dengoti gelli gendi echka meduga aharam maayus no maga wahaka al madoha wahaka me bani islam terege ulun wara bodu ilum veya rabbiye meenaga muhonna ne wara riite ambe de meena me ambi mi ha ekkum wara ufaloga dirola mommediye dirola mun danikum wagata ki wake hisabako fulleka meenaga annano marwani me ambi mi ha mariyuma meene milibunu kitama ge boduko meena ngeti beya nokorege meena me abille nafsam bi waudu wani timanna ammi ha fo geden timanna duha kos ehem mi hege moonu nudekena mihin gitan ara meena me korkam ki enage sanctuary ge doru appa fa etage eterege dirolan fiti ne ebbas laraka doran nohulwa beerakan dokume tin amukot ane me meena ke diri ilumare ka baati meena dinu kankama be gotan swal koram mehun annada adetto den mihen anna mihunna bes meena me jawabu demu bedeni doruge biddushuga horege doru nohulwa den mihen me dosta daman nanakun eddu hega meena swal koram meena ne anganako me angi me asa wonani ilumari am dannawani kalefan alu suwalu qur'ani doru huluwime ama doru huluwashi erunne suwal korwene bunema ilumari am bunani ane me aandoge timana doran huluwana me kai suwal korna qur'an nokoranya daashe isu doru huluwani goten no nada bunema angi me hawone ehen hay amane buna mine buna aandoge doru huluwanya huluwashi no huluwanya timana mi awliganu matege ishinani yatimana mitaku teduane ekgoten no nane maruvias ama amilla nimma goten nimma timanna mi shene timanna mi takon udana me kiya pange meha oligano wati geshene demmi ilumveriya wara boda bola thorawe ja anek mihege mara hawala am jawane do ham meena wara visna stafaten eggoteke den hen goten natige wara kaybana ham bola thorawe ge nasam bonane ange meha karega oke timanna doru huluwana me ekam suwalu ko wagutun jehene ta ange meha bonaya masana onana tiwen goten na kurim ves banna suwalu ko dana me ham bonima e ilumbera doru huluwade
ಹುಳುವಾರಿ ಮೆ ಅಂಗೆ ಮೆಹಾಮೆ ದಣ್ಣವ ಸುವಾಲಕಿ ಅಳುಗೊಂಡುಗ ಹುರೆ ವಾರ ಗ್ಯಾ ರಟ್ಟೆಸೆ ඒන මේක එතක zamaanku එතක දුවහ කුරෙන් තිමන්නේ දීෆියේ ඒන අතුබ බාර රීත රං හාරේ අලාලා දැන් මේ ඒන එක්ක දිනි කිනුනේ හැම එකනේ තිමන්න අලාලා බේන කොල්ලන් දිනේ තිමන්නේ මෙහාර ඒ හාරු අලාගෙන් උලේ තඩක්ක දුවස් වෙජ්ජ අදී හාරු ගේ වර බාවරු අනේ හඳාන්තක තිමන්නගේ බෝට්ට ගුලි ෆහම මෙහාර තිමන්නගේ ඒ වර ජස්බාති ගොතුන් ගුලි ෆං ඇච්චක ඉමෝෂන් දෙ වර බඩ ඇටච් ෆං ඇච්චක තම තිමන්න මෙහාර එදික වර බඩ දෝබු වෙජ්ජ එකමුකු ehක දෝකු තිමන්නගේ රහමතරිය අතු වෙජ්ජ හාරු බාලා තිබන සුදේක බේනම නෝනේ එහෙම අලුණුක සුවාලකි මූසාගේ ෆාන පාවාල වුණු එච්චේක තෙරේක තිමන්න මේ හාරු එනේ නුදි හිෆෙට්ටන එවස් හුජ්ජත තිමන්නෙන් ඔන්නානතෝ ඒ සුවාලකි මීනගේ මේ සුවාල අඩෝහාෆ මේ ඉලම්වරියා අර එකවණන් දෙම්ම ගොජ්ජා ෆාරක රුලියා සමුරනේ කැති කොන්කා යානද බියෙන්ගේ කයගේ යො ගෑ රහමතරිය එහා රංගලෝ කලියන් හාරෙ දීෆා අදී හා ගෙඩදෝ හාරවලම් දීෆා බලාම කයතෝල නුදෙම්ම ති කොන්කාල යානද බියෙන්ගේ බුණගේ වාහකේ මූසාගේ ෆාන බාවාල වුණු එච්චේක තෙරේක කලේ මිති හිෆෙට්ටනම එවස් හුජ්ජත නෝනානේ ජේන දේශ අදී බුණගේ වාහකේ කලේ රංගලෝ මිහෙන්නමකේ දේනේස් වර කුෆලා කොන්නේ අදී වර ශුකුර එකමාක්සෙක් කොන්නේ එහෙනම් බුනේ අංගෙ මෙහා බුරණි ඉලම්වරියා දිමාරන් ඕකේ එම්බරංගලේ අලුගඩේ මි වියානතා මිහකි ෆොර්තම කලේක ෆානගේ හාත විස්නාලම් වෙනත මෑංගලෝ කලේක ෆාන එහා රීත අම්බේ එහා ගෙනදෝ එහා උෆලු ගෝලෙන් දෙව්වාෆා බලාම චෝලරනේ නුදවි ගන්න දුනොකල්ලෙ ගන්න තොලන තිමන්න බුඩංග වාගේ තිමන්න මේක හාර දෙක නෝනේ මොළදකි තිමන්න මේ කලෙන් එච්ච විස්න දෙව ගන්න තිමන්න බෙදනියේ කහ අංග මෙහා අම්බරාෆතියේ බුනේ ගොතුගේ එදුහ ෆෝගා එනගේ ගේගෙ තොරේ නුලප්පා එහෙම මේ අනිතු ශුකුරේ වම් දෙහක් නගල දිස් දෙවන සුවාලකි කියනතෝ ශුකුරේ වාන අල්මන අබදුස් මේ ඉවනි ශුකුරු වෙරි වාංජේ ವಾಹಕ ಶುಕ್ರರೊಂಗ ಮುಹಿಮಕಮಗ ವಾಹಕ ಶುಕ್ರರು ಕಂತ ಕುರಾನ ಗೊತ್ತುಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಿ ಸಮಾಪ್ತ ವರ ಮುಹಿಮಕಮ ಕಣ್ಣೆ ಮಿ ಇದಾದಿಫಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸದರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಗ ಮಿ ಕುರಾ ದಿರಾಸಾಯ ಗ ಮಿನನಿ ಥಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗ ಮಿ ಹೊಂ ಬೆನಗನಿ ನಗಾಫ ಪ್ರಥಮ ಗ್ರೂಪ್ ಮಿ ಹೊಂ ನಮಿದನಿ ಎಮಿ ಶುಕ್ರರವ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆ ನೋಟ್ ಕುರಾ ಮಿ ಅನೆಬ್ಬೇಕ ಮಿಜಹನೆ ಎಮಿ ಶುಕ್ರರವ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಎಕ್ಕಮ ಕಾ ಬೆಹ ಗೊತಂ ಫಸ್ಟ್ ಜುಮುಲ ಹದ ದೆನ್ ತಿಮ್ಮನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಿ ಹೊಂ ನಮಿಜಹನೆ එමිහුන් එහෙම මොහොඬ වර මේ එමිහුන්ගේ හාත් රංගලේ කියා මෙම්බරකන් කොම්පයා කර අලා කියා මිගුත දිහ හෆ්තා වන්දක මෙමොහොන් මෙචාරි ග්‍රැටිටියුඩ් චානල්ලෙ ශුකුරුගේ චානල්ලෙ දියම් මෙචාරි අව කොම්මදෝක එමිහුන් ලියාන එබ්බක් මෙලෙන කොම්මදෝක එමොහොන් ශුකුරුවා ෆහච්ච ගණ එගොත දිහ හෆ්තා වන්දක මිතින් මිහුන් තිම් ගුරුප් මිහුන් මසය කුරේ දැන් දිහ හෆ්තා නෙමිගේ ටෙක්ස්ට් බෙලෙරු ගම ෆාහ කරවන ඒකතරෙන් එක් ගුරුප් වර හේව බදවතකින් ආසවරේ මිහුන්ගේ අනේ බුණ්‍යාම් වර එලාට ඔෆ වර එක්සයිටඩ් ඔෆ අනේ වර හකට හොරෙෆ අමයා කොනේ මිහුන්ගේ අනේ මේ වර මොරාලි ඔෆ උෆාවරිකමස් වර බඩ ඉතුරු ෆොටා ෆෙලොනේ ඒවා මි හුරිහා ෆාදාතක එම් ගොඩම් බෙලිබොනි කොමස් එක් ගුරුපක අලුන් සවාලකි තිබෙෆොන හිවාගොත මේ කොන් ගුරුපෙත් මේක තරන් අස්ත එම් බඩ ෆාදාවානේ සවාලකි කොම්මදුවහකු මේ දිහා හෆ්තාවන්න කොම්මදුවහකු එමිහකු ශුකුරේරවා ಫಹೆತೆ ಲಿಯುಣು ಮೀಹುಣ್ಣಂ ಹೇ ನೂನಿಯಾಮು ಎಮು ಶುಕುರುಲ ಕೊಮ್ಮಸ್ ಎಕಚ್ಚಕಾ ಬೇಗೊತುಂ ಫಸ್ ಜುಮುಲ ಹೆದಿ ಮೀಹುಣ್ಣಂ ಹೇ ನೂನಿಯಾ ಎಮಿಹುಣ್ಣ ಎಹೆಂ ಮುಹುಣ್ಣ ಆಳಾಕಿ ಮೀಹುಣ್ಣಂ ಹೇ ಮೀಗತರೆಂ ಕೊಂ ಬಯಕತ್ತೋ ಬೊಡ ಹೇವ ಬದಲೆಂ ಆಸೈದಾನಿ ಅಳೆ ಗೆಸ್ ಕೊಲ್ಲಮ್ಮ ಪಾನತ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕೆತ್ತೋ ದೇತೋ ತಿನೆತ್ತೋ ಅವನು ದೆಮ್ಮೆ ಮಿಕೆ ತರ್ತಿಬ ಕೊಂಬೆಕಂ ಹೀವಣಿ ಬೊಡ ಫಾದಾ ಕುರಾನಿ ಅವನು ಮೀ ಜವಾಬ್ ದೆಂ ಫರ್ಸ್ ಲಿಬಣಿ ಕೇನತ ಮೈಕಂ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕನತ ඉබ්‍රාහිම් ජවාබ් දෙව අලුගොඬ ගබූල් කුරවෙනි එම්මි හුන්න ආලා කියා ඒ වගේ ඔප්ෂන් 3 අරු කොබත ජවාබකි අලුගොඬ සීවණි එමෙ ෆහු අනේ තිමන් පොයින්ට් ඉතර බේෆලකු ජවාබ දෙවම් බේනු වකම ගවාන මහම අයිමච්ච නගාද ස ඕකේ අලුන් දන්නේ ඉතුරු බේෆල ගෙන්නත්තෝ එහම ඉතුරු ගෙස්ස එම්මෙ බේෆල කොනමස් group 1 is අලුගොඬ ගබූල් කරන්නේ ස ඒ අනේ ඒක අනේ ಶುಕ್ರವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲಿವಣ ಹೊಂದತ್ತ ಲಪ್ಪ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾ ವಾರ ಲಬ අලුගොඬ හිවණි අනේ ඒ එක්කමක ಶುಕ್ರವಾರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏಕಂತ ಹಂದಾಂಕುರ ಬೈಕ್ ಕಣ್ಣೆ
humbe fulakum jawab debbe Nafis. Nafis. Nafis congratulations asu Nafis ge jawab me galanga idato mi alman mi fahadoge me diech ki me getere gasto gratitude ga mi dividend mean ne ge detail ga ma yihas boda ke me hokka shukurer wa echka boda funko visnu astu mi ege sada boda mi kura kama kama shukurer wa kame ane mi sida kabuna purukon ma ken ha shukurer da handan ko dum nune e amdu funko visna tafsir kulon astu ege boda sada ba kan men mi alumna mire mihen kendawati gendati alumna duha ko sadi miseshan me gota kandu gandas lainu nanu lekka ha me ken aga bohon genda goteke alme amugete ga ane mi wagu tonna kama bana mati be solna kama danna wala mi wara muhim kameke mire hama rangol mi session phone numbers gratitude list tayyar ko nanga to tayyar kurim alun mi kurin session ta hoga mi ane interactive ko genda aruga e session tayyar kuri huriha be folon sidale list tayyar ko nimama ekka emhon ufadere kan itulu gendiya wahaka almi komme meko shukuru anje hadichi hunna malme hayatu gati mi hunna takeccha halato getere shukuru riwa ane mi hunna takeccha halata be gotun list tayyar ko eham warrangol exercise ka begenda ame kalunu ek tibe fulu nagane mi kudu kudu experiment ekam hadalan beno me bagut ane mene me kuriya be fulu okay to ane me kudu kudu active agenda tibe fulu nge permission libijika wana aron tibe fana kudu masakkete hawal kolla lagi maharama kudu kudu masakkete nge adekum wara ane hambone asaruga da masakkete me ebbasto Koriyadam. okay ehar kol den vi kamaki kuriya be fulu ngos phone ay botanado ane mi phone uga ane mi text gotaka liya devi me har thebelo hippula gennomvi wara boda shukura ada koram benu makkom mi he genna ekam alon me shartanga bange dirihuri mi heka baanje ange ama me kommes mi heka hitak gennam wara boda shukura ada kolam benu ba den emiha shukuru veri omo gotun liya ane me note phone gal note ko an masna text message botu note ko leses akom gotaka emiha kare gele shukura ada kolam begam itu gotiwa shurta bannon ko la fa note liya den alon den tibe forna ane mikan kollam me 4 minute ngato amane me awa me note tayyar kola fatta tayyar ko from fashafa nimunu wahaka bonala tinga bara boda shukuru mi hen hitak genas ena karega bonade ambi note liyambi kiha warahakan timanna shukuru wani ane me bona liya note liyambi thank you note liya den ei mi haro ko den kamaki aika me nimuni කියන අදියගේ බෑබ එංගද මරං අව 4 minute තරගාලේ කොම්මස් එකක වර බොඩ ශුකුර දා කරම් බේනවා කොම්මස් එකක හිතක් ගෙනස මේ ෆලක ශුකුර ගන වටේ දියද දෙක 4 minute ආවද දාන Koba nimuni mahama ane nimum be folon ai kulla hilla de vayron alon me matcha gennana be folak ehma eves be folak masake nimejje kam gawana ma hama ishara kolla eron alon matcha hama be folak hesabun gennana nasi edum salon hiyane miharran alwane kira miharo lelevenne hiyane masakai nimejje attam haro okay okay gena be folo nimejje ka wana den asu mege muhima ba wati yeto miestu mege sare baki ama haddawade me gotaki demmati shukuru ge lot liwunu miheto awa emi ha gula den gulala ti nodo ene kiya den okay den comment ane vidala mujja masanda bunu vesti manna megadiga session එක බාරක උලති හැම්බෙන් ශුක්‍රවාර වන්දේ මියගේ ane activity හදාතේ හැම් වෙක්ති ane මෙති ෆරාට ශුක්‍රවාර දා කරන තේ මන්න බේනු බෙහෙම කියාටි ඒකට masanda bunu දේ කියාදනස් තම අවහ ගොඩාලා ඒ නේ කියාදිෆා එන දක්ක අවහක සාඩ වහලා කොන්න චෙන්ගත හොරද ane me අලුත් දෙන මිකම අයිතර ඉතුරු 4 minute එකකට හැමති phone call කරලා අවහ 4 more minutes coba nemunu be folon ale nemunu ken ishara ko lomenu shahila nimejito dabba shahila me ane me ale experience yakol fanata kenata ti kan die kiya din mene అది అడుగు ఎమ్మె బొడ శుక్రు వేరేవని అడుగు మమ్మీ అంగే మమ్మీ గొడాద వర బొడ శుక్రు అదా కుఫి మమ్మీ mama ki ka bone
de mamma mi wagut ni da hote mamma එක මාරිනවා මම කරායි කාඩ දියුලද okay baik befulo dimawan kanne kiti masal de hennu e kula ambenu mame handu wolin gadan kanne okay එහෙන් befulo ngabenta shakolam benuma අරු නිවේදිත නිමිජ් දැන් අලුකට වරන් උෆාවේ ජාදම්ස දීමාවේ මෙක්ෆාරුම තෙම සෙකි ෆෝරම් තකුන් දැන් දීමායේ ෆාදම්ස අයිනින්කි දැන් මම්ම යදුරුග හුන්නනි දැන් මම්ම යා ශාකොල්දෙම රුයි okay මම රෝවණ ඉතින් දෙන් කෙන බියානේ මේ දැන් රෝවේනේ හෙන් ගුලාලා අයරුස් දැන් අරුව මස රෝවණ මම රෝවණ මිනි දෙරවෙ ෆෙන්නු මිනි oh ඒ උපාවරි කම කරලා තනෝනේ හිතාම කරලා දෙත okay දැන් මම වඩ ලෝබි වන්නේ දැන් රෝවේනේ හෙන් ගුලා අයරුස් okay මම වෙ සෝෆෝන් රෝවණ එහම අරුව ස්ටාදු බාටි විලට and එනක මයි උපාවරි කම වරබඩ තස්ති කරවනේ okay good barang ufaja mengal ya befulo ge beta tengom baru kiaden අලගොඩ ස්කෝලාලා එඩම්ස akame golali අලගොඩ අස්ලෝ කුල්ලියා ගේර ගොලංගරුග අනේ කුරුදොෆරි වේෆලෙන් වලනේ උස්තාස් ෆයාස් කියානේ ඒ වේෆලගෙන හම ප්‍රථමේ සාධාරණන් යයි ඒවට කියලගොඩගේ දිරිවුළු මට්ටක වා කේරු කියවමුන් දියයිරුග හීතරිකමේ වර බොඩ මාෂාල්ලා දෙමුන්ගෙන් දියාලවට දැන් අලවන හම කුලාලිම ප්‍රථමේ සෙපුනි කාක්කමෙන් නේ නම්බර ඔය ෆෝන් එක එකෙන් ගොල දැන් අරමඩ පෙ මේක නම්බර් සුම අපුන මෙවැනි මෙනි කල කන දිමාගෙන මේ ගොලේ ශුක්‍ර අදා කොල්ලාද මාට කන්මා වොන කාකු හර්ති දැන් අමනෙන් හනෝන්නේ මේ ගොනියා සුබ්හානල්ලාහ් කොන්කල් කන්නේ ජීවිතේ අරමු පාවිච්චි තිමන්නේ මෙන් හුරියා දොස් කොෆස් ආගයි තිමන්න වතින් හදාන් කොරීම okay hannu wara ufaayta ame demiti korona kamakago la bahama waraddos jalan daga ayanda hatar fas warga maslan gulanu leveta all right yeah good am wara ufaari kame tete be for smart tajuba koroni em be fulanga benta jakola benuma abon faa korona bay mi megota fursa dunia bay be fulana eka libunu ufalege bodukam ngabo bora bone fatimanna du hakos tikan handane nona kene gatla bay be fulana wara gaden amarovi wara jazbati febol eken dimawne how will you express that shani gratitude mi almanna demme me discuss korawna astuga kare shukuru veri umattaka shukuru ha astuga alman shukuru rengotuga demitu umattaka kore dane bay kanka alon hitangarane mi adihama bike ideas tibe fulum miharwas hunnale menuna korawa ituru bay ehen kanta alon hin mikala forum kimi horiha be fulum se be fulum kana be fulum kammi idea hissa kola hama wara tangalu force dekana ehma ale komme vlog shakolam benumani demme midekki wahaka tawge isura wes shukuru be fulum gotuga diru mataka e demeru mataka miharwas benum korawa bay ehen ituru idea migetre edu kollonga betto ehen be fulum nawas man pawane kala evs be fulok share kolla man be fulok mechna ga dena alon me yeah asil අඩිවෙත හල අඩලිවෙත adadebe අරගොන්ඩ හිතන් එරි අරගොනම දෙම්මි ජොයින් කරෝන ඉගෙත කමකස් අරගොන්ඩ දැන් මිලියා මවුදුව වීම දන්න මවුදුව වීම අරගොන්ඩ හිතන් එරි ජීවිදාලවි ජවාබ දෙන් දඟල මේ අරගොන්ඩ මේගෙන් ගොය අපස් මේවනි ෆෝන් බෙත්ත ෆෝන් අම ඉරකලා බදාලේ වෙන ගැටි බදාලේ බස් ෆෝන් මේ බදාලේ වෙන ඉතින් නම යක්කො මේ මෙසේජෙන් නෝනියා ෆෝන් කොල්ල කොල්ලෙන් යන සම වෝල් පේපර් එක ගොතක මිසාලක අල්හම්දුලිල්ලාහ් කාල මේ කලිම ලියලා බෑන්දක් කොගෙ ජියම් අරමුණ රිමයින්ඩ් වනේ ෂුකුර් වෙරි ei agon tengeri wara dangala hiya flenga thank you wara boda shukura aga angala idea embe floka beto embe floka idea algal చెప్పనలంతో ada ane den ase hemmi timayavure den moleti mi hungule gannu bala timayavure den tankole aka kike bonani dere hungule mi hunge life belema as
තිමාත් කහුරි එච්චෙන් appreciate ko value kuran libe wada boda hivvaren ei kida ma boda dirulumga expectations high nuko ulen daswa kamen ei kiye ඇති දැන් පහක් කොලම් බැලුවා එහෙම දශකටි එහෙම ආහාරමන්න වරන් මේ like එදෙන් තාල එහෙම මෙහොන ආහාරමන්න නිකමද හාල් ගෝලේ එහෙම මොන අමදුක විස්නා ආහාරමන්න ලිබුනාසි බම විස්නා දත යා අම්මා හදියට ගස් අනේ මේ අඟල වාහකටි දාලේ යා thank you අරබඩන් ගත එහෙන් තු දියා සිපාද ආද අලුගඬ කෝරක් මේ අල්මෙන් මසක්කතක මාහවුගා වෙස් නෝනෙවියා මෙහෙම ආයිලාගේ තෙරේග වෙස් මෙහෙම උලෙවුමුගා එවස් මේක ෆරාතමන නිංගමනු ජේකම දිමා වෙජ්ජේ යාම දැන් අහම හඳාංග අබදු හිතන් අරවණි එනගේ ෆරාතම අලවන්න වෙපුණ රංගලු කන්තත්ත ඒ ගුළුන් නෝනෙවියාම අලගඬු එනේද තෙරේග හික් ගෝස් වෙදානේ හුරිහාකමෙන් එවගුතුම වගුත හඳාන්නත්තාලා එකොටි රංගලු මම හඳාං කොරා Sekarang ya enggak barang bodoh syukur ya adis sama orang lagi yang befolong ke sunna neka baik ya enggak tuh ane adis waktu ya ane emes befolong ya ada hisa koran ben fulla malon nama first step ben ben barang orang ya tak mekol ligan media itu mihe kamu tuh kayak hinlo tengah sebagai dia nak kurang kodi for ranggalo kangkang kita genoma mi hendera wafaro gati maya beren ಹಾಲುಗಳು ಎಮ್ಮೆ ಹಂಗ ಮತ್ತೆ ಹಂದಾಕತಿ ಮಗನೆ ಮತ್ತೆ ಕಶಕುರ ರೋಮ ಅದೇ ಹಮ ಫೋನ್ ಎಪೆ ಕಾಲ ಬೋಲ್ ಪೆಪೆ ಕಾಚ ಬೇಣ ಕುಗ್ಗನ್ ದೇತ್ರೆ ತ್ರೆ ಹಂದಾಮಣ ಕಾಗೋತ ಅನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಮ್ ಕೊರಂದ ತಮ್ಮಿ ಬಂದ ಹರಲಿ ಬಿಗೆ ಮಿದಿ ಕಾತಾಕೆ ಅವಡ ಹಮ ಯಾಕ ಅದಿತರ ಮೇಡಮಿ ಯಾ ದೆಂ ಬೇಣ kina tawane shukuru ada koromo gotum shukuru ke sajida ekolno mi awni tum amonte ga wara nukureve enama ami wara powerful wara asaroga da goten aso shukuru da koromo taka ehama ko mi allah ta shukuru da koromo gotum korwene kame ehama ko shukuru da koromo gotum miharum buren kine shukuru ada kora me kabon hama shukuriya e gine bunam fashun astu alu tange wara bodon kame astu hadis me sabenge amako mihunna shukura danu kura mihun anem bodan dam allah ba shukuru ren wa kam me hama shukuru veri me kabo mataka mihun farano fenna kudi kankam bes fa ko ekam balaga ne ekam ufa ko ane me ekam aha ko deno mi hega to garamna kore dana kame adi shukuru saydo hama ya ko ane kirt gurwana ga buhari ama shukuru veri umma gotum kurena waragena duwa waragena asegeterega fa ko den hama sare hawana suratu ge fanarana ayatuga mi wara rangalu duwa mi amotega me umro sare saru mofo kura duwa gotuga me fenna me nade e sare saru umum ena kura duwa kemi ega menene hadda bul karaskala ko timannaya adi timannage mayimbe fenna ge baila debbe mataka shukuru erwa mi hekkamuga mi ala pande adi baila rohiwdi gannawa gotan amol kurum mi ala member ko ande adi memang dari first college dah ko de wande memang tahu ibmani baila tahu bawe muslim being kalian ama me hama wara powerful dua hama shukuru veri yaka veto allah ta hazrat ga abu dua denna astu ga shukuru veri bisnu me fikuru aramen geno jaanu ga maragara kesan heka dogaron kare me wahaka dekima boni timanna me haro abadus mubalani kamer dimare ma ekame gonna ember rangalu gotake ko bato boduma abadus ega me rangalu side he misnani emane me eha sida ma gastu ga rangala balam shashima me harti manda rangalu fennale wara gina vejje kuri mitti mande nu fenna wara me harti mande kankam ga rangalu faha ko egende then ei shukuru perium de hame ko shukuru rom ke hegatu ga almenge abadus duniya ga oleru ga me almenge fikuru visnu gengolen je watta faale me almenge anhemuni miha halako gen diuma kame agumge faraku me annani shukuru roma nomaga macha den moti kankama kurmat laane kenetto alditu almen komme miha ki ara daaro zimmata ufula bay misaka danna kam wana malwade ki mustamoga komme yahi anem dawren ada ko ronda me mam dariye mamme nota bappay ambe nota firiye komme skunfunyage muwazifen noni veriye eme almen wara daaro daawru tangowe almen alun hetung ane me migadi ga ma handan ko laragalu me akam activity go to alun bukan henu sama kasabar ko laragalu me alun me mihem me hisab kora mihum ane me balama henga alun me hayata ge ma fahu duwahu emihum alun menna baddal kora me misaka alun em fahu go to endugo obba ekala ofi hoga wazifa da kori beri mi hanota muwazzif mi haya
tarifula abe mi hanoto shiri mi haya mammanoto bappaya me hori ha men as aharanga washagen hori emihun aharan namadiga bunam beenum mani buna adu aham beenum mani kiketo adu to me waram muhimu visno men armen gengolen armen eme honna hidu me de kemmara che khandelo muga armen abar fase wegen dana mi taso gora armen gene fettama banama mi armen hayatge me fahodo ga armen eme hon faratun aham beenum ba ado ane hambol na komen e ado ane me ehumuga ummeduga bonawa haken ekama armen කියන තාලුම බේනමනේ මෙහො අමනම් බීවන් ඒකන් එක මට කහම වර මොහම එක්සයිද දෙන් සහ කොන්සකම කි ඒ හොරිහාමෙන් හොරිහා තිබුණ ලිම්මා sama kamas emburi danata efo government kurumat lam jehne almage mara emjika wana mauna haran je suwaren almage na samaduga egediga algon me mara kurumat lam beramani kon hala tegato ade me ei wara nanhambora nazu ha me almen mikama me visna fikuru kofane ekkama baanama almen waram me na undugu ha taka wegen dana em asduga ane me almen emme ummedu korayen haataka waane Allah taala hazaratan harme ruhi ade kalange ruhi wadi gamba haatege kalange paddal korwe haatega dihawo admi almen Musa ge fana hayaton me kankama kale fana kormut lebbi kiyena to visnayaka waana almen libe wara agol filawale to ha soraton fahabendane Musa ge fana na ai alifa fenewada ganno ma kale fana farboda macha harawada gantima eke fana rasul kan hawalo koroma hinga dia me wahi ko bas wahi ko remu ma bisna benke Musa fana rasul kan hawal ko me ke fana kiyena to khanta koredi ade ke fana mi wara bodu khabe me hawal gemme kam ekan hawal ma gole ke fana Allah taala hazrat gam gannawani hadda bodu karas kara ko timanne mi timanne ki hiboro gade me kam gala bade ana rabbi shrah li sadri me hama ko kale fana du fuluge fasiha kam ngedi wada gannai adi ariuga ekamuga mekamuga madu gare gotuga masala harun ga faano devu mabe ala ta halo denne miga amana mi ingenda embod hagigata e kame dimawe ma e dunewe kame kamabes almen madi ofioga masakata kamabes ntaka bislan je kame dimawe kame kuruma beenum ba horiha ga abeliat takan horiha resource takan haran hoden je ka wasile ligannan je kam mekin wara boda faagande e musa faana ge masakka hawal kuruma goligen ekale faana Allah taala me dennevi ekale faana e mission ada mantaka beenum bana key competencies taka beenum ba hitekama ema ekan elefant debbe ema almanis libeka me wara bodu filawale me kameka kurumat lakama baanama kama kene kurfa kama kurumat lam jehne kiyanno ekama ka kurumat lumataka miha baje miha gabelet kama wasilat ekan turu kuranga wasilat tawga hifma gabelet kan turu kuranga muhimuka mi hard sangal man hingena badi arbodu denga me ko faha kolam beenum akama me alumni kambi wasilata ka gabilas kama libigen kama ka kormat ekamuga wiye alme ekamaga ulemun dairuga adi itura miha kiyawa taragge wamse baje mikan almen emboda menge ekama kambenani almen komme hafta ba kiyawan hukuru duwa kaaf suratuga salam de Musa ga faana korbe aturu fulagge wa haka kiyawa vidalo mattaka ad mi mi almanenge bahinge kurimus danna wale wono mi ekele faange wadagenno este halata balaikan wanam e kiha undagu halato e undagu halata mi kurimus levi hagigato gas ekele faanam Allah taala hazartum wasilataka chita libedage ekam huriha kamaka ekkum mission ada kormu terega dimage gonje hontaka kankama golige ekele faanam dimage kamasi kettri umga kanta las koronga bedana em ekamataka ekele faanam badanawani kiyo mataka e hadisa sifakorma mainly kaaf suratuge fastolas panaatun adde devana aatade madu ibrahim sengada annwane Musa faana wala annwani kiyawa are kujjaka akko wada annafa mi e tana wada gennawonu wagutuga mi e kankan as komugotak neenge tibe mi gengulu mas etana duwegen dia ifahun e mahabe suwal korema etana duwegen dia wahaka denne mamura e point wada genna etana baddilwani ilum libada honne be kalaka ibn annawani ane timan kale faana mare kiyomuga fursata edweda ne annawani kai faana ka timan kai faana konna no keten noane kinen e mihaka kek koreveni e mihaka neenge kamekka e hasabu Musa faana de timan kek kurana me de shartaka hame ken khandale e kai faana ilum mugune wada gatmanta kai kale faana kon wada gannam been fulkama baanama shartaki
එබ්බස් කම එක්ස්ටර්න් කොද්දිනම කුරීග එකම කබේ ගොතන් ස්වාල් කොගෙන්නවානේ අනේ බොනින ක්ලාස්රූම් රූසකි මි හැබෙකන ස්වාල් කොගෙන්නවානේ බොනෙල දනේ මේ ගොතන් මචං එබ්බස් ගම දතුරු ෆට්ටා වෆර්තම් මානේ මේ අරවඩා ගන්නෝයි නව අරවඩා වකී සාබකුම් ඒ නව nadia kollebbi nadia kolluma guligen musafanam dannawani tikki ada anabona gos kame kete korebi nadia kolleti etan mihun garaw kollan heye ehdu da ekay fana dannawani kay fana kurimbas danneme kay fana ketan nukurabena tin dannawani mitiman handana tune ama almi kanekas continue kore mongosa mi awla ne rashagga kuta kujjaku maralebu ma guligen musafan tale tiham daran no ba kame kete korebi efaharus dale kay fana bana mi erus timana danneme kay fana ketan nuwale de musafan dannawani fau chance dere mi em last chance denti manna suwa ko fe masala ne kete manna tu ko de tame be macce ngabasegen atul kure kenda afa rashaka ngarawada ganne mi rashugo mo ekale fana manna mehman dare adano korebi video tiki eha hisabu dimay faar rana akore ma golegen musafan dannawani bi age nagan je kame gotuga eha hisabu ekale fana dannawani timan kale fana pakiwan je hisabe me ekam timan kiya deena me koba kam me kan kamuge faatuga wasiya laki ehin kiya vidala debbi musafan kennu korwon tin haadisage faatuga forifawa hagiga vidale debbi uruga mi experience musafan me bi anahem bodina breakthrough experience aka wow experience aka musafan hifulu koravi komme nobakon kaman hifulu koravi komme kame me bi ege faatuga warabbuda hebe oy kame hayotuga mihar sa almana dibeganda embode ekkama kamenani Allah taala Musa fana me dakka devi duniyage kan hinga munda gotuge fardaga foraga sana embode nam me kaatan kana hillala fardaga foraga hoga me wane kon kame kale fana me dekke miga mi fenigen di ette kalmata digen abodus kiyawala chidoi mi abodus furi hakama swana rangalashe ama komme kam swana rangalashe bona boga manaken nanga mega bodam me ayes almana miga libegen dawarangena hal mi lawala teknabe etan e filawala ki almana ken nukurwejji kam baanama mega almana nenge kamen e bota almana tenegan nanga bate ekkanta den tangolke baykan kam ka harmana tenen lugande wenne kanka ehojji kam baanama harwanga gabul koranje mega fakomme kamaka faatugas ilahe gotum heve labba faaka kame kamna libe anekama kamenani almen Allah imam kelange wakil ko mga muhemuka ebe fene almen me maroken mi imara koron fara kege daroga hazana ba fara e soli hegga darinna sadduko fa hazana ama mihar ta amanaga benge harman ki Allah taala imam kelange wakil ko abekama baanama harma marogen dekama ga wias harman kankan kelange himma ade baka e qur'an gasmenani antiman Allah yeme honge dunia ahurtige monge wali ehama ekamatte kalmanaga benge almen Allah taala parosa wande hemaro ama mi denga fa ko len benu makama mi almen mi kan mi habe visnu ma fikuru me karagge kurun astu mi aharmana mi kama ketteroma tangama kuruma limuge mi visnu ma fikuru binawane haranenge visnu ge femmaru macha the visnu ge femmaru only level of consciousness te bune mi as to scientific community ya esoteric community ge swaha ka dekiwe mawlu aru pa ko len benu Dr. David Hawkins age model lenga be the levels of consciousness ena bidalago tumu jam ekime honge visnu ge daraja tafat egeten aru pa ko len benu magado gote ga hataru level le egeten furtama level ge mole mi honna kimi emi honna ke abulus emi honna kankam waakama gabu kora mo emi honge zimma ennati emi honna kankam meduri waakama gabu kora mi hegetuga visnu ge fikuru ge emme dara dagole mi honna gabu kora mi honge amile zimma gabu no kore mi honna abulus kankam meduri waane tima waane devana level la ka meenani bayi mi level ei amilya kankan korana kan gabu kura level mi visnu ge devana level mi level la dia gabu kora timannaki kankan korana me ka timannaki timmate kaso ika mi level ga kankan kura kurumuga me visnu gabu hutte kam ko me wara bora level me gede wara borok masya ku ngole gane en timman level la kam me wani thuru mi level level ga gabu kurana aharan amilya kuri hakam no kuri asos an me aharam meduri gen kankan ba gabu kura ema esaka bone mi aharman dive mi bone nya tawakkal kurale wal melo ga harman control kurumuge idea du ko daf an mi barosa wan Allah wakil kurale wal mi tama aharman ga benge hori hakama ke aharan amile control ko da kamen nu kam aharman ga berum mesal kan da
හතරවන level එකේ මේ age මේ level ga aharmanna mengani evvasa gelliga nodakan komme kama ki miharno wejjam fahungas e chenna necka hama me aharan ba fadekun kan ahanna amaduga waane ga bulu kore level ama eki level ga mihonge visnumuga tafaat tohuga e mihon nam kankama korumatuga stabil kam parabada tafaat gande then back faha kolam beenuge me tibe holon adwas wana kan beeru gawmutoga makunu echi maranda zulak ganna ifmatta ka jaha maliyen innane emmekine makunu maliye me maliga me hadawati මේ බොඩු කාට් එනුනේ බරබල කාච්ච එක අයවන්න වර්ග කුඩ ලෝවලෙන් අලාෆ එකතර කාච්ච අලාෆ වාටෙන් ද මකුණුස් ඒකතරෙන් අක්කොප්පාව කාච්චිගේ හිෆාෆ ගොම්මු කවීම දෙන් ඒගේ අය දමේ නුගන වේ අස්තු මකුණන් හැමකනේ අය දමාගෙන ගොතකන් එන්නන අතු කොහරි කාච්චි දූකොල් දෙම එක මනු ෆාහ කොලකම කීමේ මකුණු ඒ කාච්චි දූකොල් නුදා ගොම්මු කාද හොරගෙන් සලාම වේත වරම් මසය කුරාන එකම දුවා උස් මකුණ කන්න නැටෙන් දගන් ඒ ගොම්මු මොහානු දහහෙන්දක මේකට ෆාහ කොලම් බේනුගේ අලුන් මෙන් බජේ Korea diomata by kanka haran that go kolla du kolla bache par gadana harange makunu mali very fairly kama efadu marito kun alma nective to masa koranga bajen saka yodana faraga miyeka maafunu korega miyeko de ka adon ruliya kama bes ehme je ka wana saka maaf korma kiyele ko kollu amme ayama ko harman kettrikam devumata ka dua korma ke hama waram mo kama harmada benge guruwan swar bar dua tanga boy eketerega bani islami hon jaruta badal vidu bagotu kore dua rabbana afragalena sabara masabata gudana me hama waram dua kettrikam tur korma ka koreyan em faw kama gotugan faha kolam beno namadu dua engato me e guruwan ko minani kettrikama namadum baage desha ama kettrikam ke almen parabada amele nafsu tarage ko Vishnu ko samwar tur koran je kana got faha gotameti ugenen je kan faha gotameti namaz go wahaka dakka kan wana wasuga musa ga fana namaz fardu korwa fadda way koraf menani atimi salata le zikr timangallo hanuma kurma gotum namaz korashe de anu faha korwe kam me almen namada dua ga wahaka dakka almen hasu gotu dua me waragena me honna ya wane maanafun gotek mi isneetno by far ekate ado he mi daadi fa ko rashegga mi ho bis ware wenno wegen ware wehato duwa koran dieruga haaharuga kuda kujja ekanikama bani kudain hisagen bediye endi boriha mende kudanuda ema almenangen itubar nukurwe member me ganeto ena samananga benge kirit guruwana bese benge ane me first wana suratuge devana ato afa korwa allo ta kagwaruwa meheka vejjamu abudus ena nukunnana mage takkawane kama kuma bodu kamako mi alme warabbudan ummid libigannan je kame eka mi ga faha ko lan je nukutaki tiwa adoswan salamu libu nuga fanu pahegga banduga lejewa levi mekale fanu mahoga banduga onna Allah taala hadarta dua korebe e haadi sifa korwa guruwana ko mennani ekale fanu ki kurin tasbih vidalwa bekalo kamuga nuwi namaye giyamata jehenden onnan jone mahoga banduge ema migen almen libe warabbuda kame me kame dimagama alun namu gina fahar me Allah taala me dua koreganige ekamu abudu kurin dua ko tasbih kya ulum mi musibatu wagoto eka fila dima madadu veri pa kame kame ga faha koregende den afaha kolam ben wana lokuta me musa fon haya pon warabbuda ngam bamene benge tauba namadu ko muhim kan asuka tauba mo mane ki asu e harmen suruhane gotum bes kebana harmen ke hakata guru beka bomattaka me abadus mi clean mo tauba bahaga dakarga tauba gowe ekota kamenani kame koroma golika ekame korona kamattaka hitama ko ekan korum dukolla adi kan nukuran azuma kandelum e tauba gotuka mi mikene e kushaka webe e tauba mi eko mi tauba we em rangalo gote besno me bor rangalo bes tauba we gotam hore ei kamen adi kushen adi korebonus nukurabonus abadus komma dohok tauba won mi lo avai korabone emi honnaki saharuga wagoto gati man Allah hazartu ga astaghfar koram hone em eka reganu deben bage fahoga Allah taala hazartu tauba wan mi faho fosam ngir danna waden no astu kombare ko ste faho korebonus nukurabonus samagenus korabenata tama e atakoral ko tauba wan dum e waram muhim kana got faha kore mi hamaya ko faho fosam ngir danna wa dua korum mi king bayaki hagatu ga harman furiyama mi hagatu ga horegen kanka makuru mataka wara muhim dawren ada korache de hame ko faha ko men musa fanan haya pro men faha korwe adi itulu kamenga be ei ane rangalu kaabo dagate kiyoma ga muhim kama
aramu kurumuga muhimu kama adi fem muhimu kama dede gulunta rangalu kurumuga muhimu astu mihe ga hayatuga eneke hakata guri mihe gotuga urumattaka wara muhim dawratakan ada kora echta kami rangalu kana ya aramu kuruma fem buima adi gulun dede gulun badahe kurum agatuga mi alun mikam mogota korena mamana dima bodati kankamuga kurumatna hase habe gambe dane me hasawa alun miwahaka asu tannawadan beenombi haramenna shukuru veri umuge muhimu kama adi kankama kurmus dumuga me wasilatan hoda gabilut kan libigat muga muhimu kama adi kette kamuga dawra nawaduge dawru me kama mi almanna muslimun natta kala hotara debba wahati artake me akalu me wahaka nimmalam andu bonan beenomba wahake ki alman mi diinuga almanna hewkan kan koffadi imamum mi nemoni kinone alman asuga salama womatta kay baje ehem mi honna bes hewkama gowalama adi ketteru muga ehem wona wagati e barunde aduga e muslim community mi kankama bodata kan haata madira haatuga ekan kan meka man nokore haatan ne ehem mi honna beenuma haatan nane malanga baje almen herangala kankofadi ehem mi honna bes ekamuga wage veriwa ama mi alon si bafata tanawala beena bahati para syukur yang itu mana terus bonati assalamualaikum Allah jaza deva edamso emma mi magandu gotegga mirega algondu mi gendiya bayke dirigolum gonje hunta kan nafsu tayyar kuruma be hegotun islami nasaru galiga egotun adam nase so warangala bayan koddifi duniyavi gotum bes dini gotum bes mi de bag muhimmu kama be hegotun emma wara lasses vejje eve suwalen ho kamuga wanama algondu gaagana ka faswar community dena e fahuga nimmalana ema eve suwalen be fula gojju kamuga wanama ingillala kamuga wanama eron algondu macca genawma fahuga mai kon kollana adi e fahuga fosad dena eve be fula ge suwalen ho kamuga wanama ingillala deva eron algondu fosad dena ehvima ibe suwale netejje kamuga wanama algon me mission nimmare nimi algon me ummid koran adivessama adamna sesoge seshantaken algon menna fatis fc team al libena kama egotun wara shawgari wara arangal maulumat taken algon menna libegen ingajje allah jaza devwash ema algon seshan nimmarana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh